Ti masakbayan. Napod-numot lang ngay ayatan nakitilaksid ti estado kiti biyag. Umanugot ka ni ti kayat ko. Sigurado kay ti day ti mapampanunot mo, Nico? Kasano no didak maakyon dagiti anak mo nga agbalin ang may kado nga inada? Mamatiak ang magustuhan da ka, tanasingbat ka. Mabalin na maklaat da iti dama pan nakakita dakin ka. Amo ka may ruamdan tumutlaan. Kabaalak nga taadang gayan dagiti anak mo? Nasingbat dagiti anak ko tanya. Amo ka kabaalam idaadang gayan. Sige, no day tati kayat mo. Agpakada akto nga rod ka ni tatang. Di ka madanagan day kalay saka. Ngam saan pa'y ko mga ita? Maawatak. Tamano atawan pa'y laang api mo sa iti asawam akas iti konam. Narigat mo tamakla at dagiti anak mo no kalaat nga agkalay saka manan. Agyaman nakitipan nakaawat mo. Patpatgan ka unay. Sikatikayat kong agbalin na may kadwa nga ina dagiti anak ko. Aramidak mo ti amin. Tapno magustuhan dagiti anak mo, Nico. O sige, agpakada ka nga rodon ka ni tatang mo. Kasaritak tumutlan, inton sukunan kan, ijabalayo. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ka? Wan tatang, patpat gakunay ni Nico. Kas napanagnakan tayo mat, napudno at talaga kanya. Nakasagana ka kadain, amang sango iti sirka maklase ti biyag. Laglagi pa nga daanak ni Nikaw. Di mo namnamaan na magustuhan da ka adagos nang runa kat ubing dapay. Aramidak ti amin na kabaalak para kaniniko, tatang. Sige nga rod, ano dahi tati kayat mo anak ko? Amumat nga daklaan di tawi anak kasuportakan ka. Agyaman tatang, di ka agdanag, kanayon kayon to asarungkaran. Wayne, tinakpagdanagan tandamot iti asidag ni ikit mo amareng. Kandag iti kakasinsin mo. Andada ka na ayaw na makadwak diti balay. Nasaya at matatang. Masapa ka no nga umay ni Nico inton bigat. Ipakadanak matlaang kada kayo. Sige nasaya at mat nga no kasta. Alang arawd, bendisyonan na ka ti Diyos, tanya. Nakaturog ka di pa'y dagita ubing. Hindi ko. Awan sirak da ita. Iso asigurado amaladaw dang agreeng. Apay-aya. Kaslada pa panaman asapa. Adangar di aya. Naksukunan ni Tanya. Kat iawid kon diti balay. Ay da, nagsaya at Nico. Naimbagmahan tay manugot mutlaan. Talaga nga minadesidido ang isutagbali na may kadwa nga inadalalakan Carl, yaya. Isama sa pala mairwamon dagito ubing kan kuana. Saan ba ta narigat apakibagayan dagiti anak mo? Isu na laang tabangan numakla at dano bakita danitan niya. Sigurado day tayaya. Ngam ipalawag ko kadakwada. Wan gayam. Da kayo ti kanayon ang mabati akadwa ni Tanya dito, yaya. Makamukayin doon kan kuana, naawanak dito yung balay, ha? Saan ka nga danag, Nico? Siyak, ti makaamaw kan ni Tanya.
iti tagbali na pagtayo nga manipod ita. Nagdakkelmat gaya man ti balay yun, Nico. Nagpintas. Talaga pinapintas ko da ito eh. Dito'y adumakal dagiti anak ko. Kanda ito'y tagbali na pagtaangan ti binukul ko a pamilya. Nico. Kasi kahit anti Reyna iti da ito a pagtaangan tanya. Oh my God. Agtugaw ka pa eh. Tamadamdamalaan at dandag ito ubing. Daddy, nagkapunyo. Apay nga ta ka doon babae, Daddy. Lala, Carl, kaya't ko ayam amo kada kayo ni tita yo atanya. Manipod ita, dituin nga agnaid. Ha? Apa nangala ka pa'y langit ikadwa ni Yaya, Daddy? Wan nga ron, Daddy. Sana kasla ni Yaya ni tita yo atanya. Isa tagbali na may kadwa nga inayo. Hello kada kayo. Anya ti ka at mo asawan, Daddy? Agkalay sa kami titi mabit. Kat isuntod tagbalin ang mami yo. Anya? Ha? Sino katamon ni Mami, Daddy? Lala, anak. Nabayagan ni awan day di mami yo. Saan ka di? Isa masapol nga dan di baro ang mami yo. Tapno adamot kadwa ni Yaya amang taripato kada kayo. Saan ka di, Tanya? Wan, Lala, Carl. Di kay agdanag. Siyak ti makamo kada kayo. Kat sapay ko ma, takayat dak nga agbalin ang may kadwa nga inayo. Oh, apay akit kita niyo matlatan ni Tanya. Hello, tita, kunayo mo't Bayamon, Nico. Ang mga nunakla at dalaan. Sa bagay. Alang araw dan Lala, Carl. Mapan kayo ni Tayan ni Yaya. Ipakita klaan kan ni Tanya, tagbalin asilid mi. Ko'y nakarod din Nico ang nagnaadan iti balayda sakbay nga agkalay sa kami manang Emmy. Tapno maruam kanon kanyak dagiti anak na. Natulnog dagiti anak ni Nico manang. Iso nga awan apulos pa nagkadkad da, idi inyam amunak ni Nico nga agbalin amay kadwa nga inada. No adday ti balay ni Nico, nasingpat dagiti agkabsat manang. Ngam no awanan ti amada, talaga nga ipariknada ti saanda a panangayat kanyak. Yaya, mangan kamin kan ni Lala. Sige, sumango kayo iti labisaan. Ta ipanmin diti labisaan ti kaninyo. O sige, Yaya. Yaya, adto yan ti linuto ka masida. Ala, mangan kayo, Lala, Carl. Yaya, ilutuan na kami ti sa bali asidan mi. Saan mi akayat teta? Kung nga ni Yaya, ada ito'y ti paborito yung kanilala. Isa alinutok da ito'y para kada kayo.
Naimas tita, uray ramanan nyo. Nauma kami ni ti kasta si daan. Sa bali ti kayat mi. Sige, ibagam noon niya ti kayat yo, ta iso ti lutwag. Saanan? Niyaya ti kayat mi nagluto. Saan kami anayrom ang mga nitiluto ti sa bali at tao? Ha? Kuha, naalatan niya. Siya kun ti makamo ditoy. Siya kun ti agluto iti kayat da si daan. Pasensya ablak ko man dagiti ubeng. Saan da pa'y gamin amaaklon nga adan kasukat day di inada. Maawatak matkit diyaya. Anya nga tayo ti aramida tapno masidag tirik nada kanyak. Ano sab ko maapaytan niya. Amo ka na saya at katao. Maamiris tumatla ang dagiti ubeng da ita. Aging gangamin ita. Saan da pa'y naiwak si iti panunot da, ti maipapan iti ipupusa iti inada. Nakita da ngami no kasanoan agrigat, gapo iti nadagsen asakit na. Di ka agdanag yaya, kabaalak nga anusan, aging ga iti maaklundak, akas may kadwa nga inada. Amo kapatpat kanda unay iti inada, kat nasakit at talaga iti beneg da, nga adan kasukat ti inada kanini ko. Ay, naibagaro ta simbang bay kay ti biyag ni Nico balasang kao. Kakaasi din ni Nico amang patpatibker iti pakinakam na. Tapno saan amakita dagiti anak na, ti pan nakaikawan na iti ipupusay ti asawa na. Naimbag nga ron tada kayo matito yaya. Saan kayo apimanaw apulos? Kaslakabang nakon ti pamilyada. Siya tinagtaripato iti ina ni Nico, aging gaanak ki asawa. Kat ni Nico ti simublat a pinadakkel ko. Kat ita, dagiti mo't anak da. Nga makita ngamin ni Nico abakit akon. Iso kayat na nga adakadwak amang taripato kadagiti anak na. Kat sika, kas may kadwa nga inada ti kayat na. Amo kadumtang tumatlang ti panawan amaaklondak yaya. Dayta ti kanayon ko nga ikararag iti Diyos. Ay ayatag unay ni Nico, kat amin anapatagkan kwa na, napatagmatan kanya. Di ka pailan naturo gading, rabiin. Ang panunutak namin ni Tita Tanya, Manong. Apay? Anya ti may papankan kwa na? Ada ka din pakita na? Wano yung bagana kan kaamadi? Awan, Manong. Nagsingpat tupay. Ure amuna kagurata. Saan nga agtagtagari? Singpat kita blang day jay. Kampay di, nasingpat. Nung kinapudno na kat saan? Manong. Agpampamarang lang nga kaya't natapagserbian. Amok ani daddy lang ti kayat na. Apay nga minakagurguram unay, Manong. Awan mo ter aramidan nakadatama di. Diyak kayat nga da kasukat ni mami iti biyag ni daddy. Diyak kayat nga agbali na may kadwa nga inata day siya babae. Ngam, ure awan ni daddy. Nasingpat latamat kadata, Manong. Apay? Kaya't mga ison tagbalin a mami? Awan mata ni mami, di ni Tita Tanya laangan. Basta siyak, jak kaya't teja babae. Period.
Carl, Lala, masakit ni Yaya. Iso nga inawagak di kabsat na di probinsya. Ha? Kaasimat ni Yaya, Daddy? Wanaro, Daddy? Saan pa'y arum-rumor iti silid na? Sana balit at pinasukon ko ni ti kabsat na. Hiyawid na pailangan di probinsya tapno mataming anaimbag. Ha? Agawid iti probinsya ni Yaya, Daddy? Kasano kami ni Daddy? Asino nga iti kadkadwamin to dito yun nawan ni Yaya? At damot ni Tanya kadwayo. Di kay madanagan, takabailan na kayong asigaswan. Apay, di yung kayat ni Tita yo at Tanya? Nga isupay lang ti kadwayo diti balay? Daddy? Irwam yun, anitan niya ti kadwayo diti balay. Tayo di mabit, agbalinto na mami yo. Nalawag? Uwan, Daddy? Kat di yung pagsakitan tinakam nawan? Tanopin manaw, kasi kayong agkabsat. Maawatan nyo. Uwan, Daddy? Manipod nagawid iji probinsya ni Yaya, siya akong tinakakaamoy ti amin iji pagtaangan daniko manang Emmy. Amo ka mapilpilitan laang dagiti ubing a makilangan kanyak, tawan kat nga rod ti Yaya da. Nasingpat ti babae nga anak ni Nico, ngampasaray masiputak ti lalaki nga anak na, amadi ti panangkit kita na kanyak. Ginundawayak maten ti kaawan ni Yaya, tapno mayasadad ko tirik na kanyak dagiti anak ni Nico. Adda dagiti kanita amarikriknak, akas la maaklundakon, ngamdi dala kayat nga ipakita kanyak. Naglabas pa'y nga rod ti aldaw, manang Emmy. Masapol nga agluwasak no bigat iti Manila. At dati dara ka conference. Mano nga aldaw ti kaadam iti Manila? Opat nga aldaw. Agsubliak mo't la adagos kalpasan ti conference. Sapay kastoy ti panawan. Kanayon nga agtudo kan nagpipig sa tiguruod. Adan sapay mapadpadaanan a bagyo. Isong na masapol nga agluwasak o nadagos. Narigat no maabutan na kititudo iti dalan. Sigapay lang ti makaamu ka dagiti umbingwan. Sapay kabutang dati na pigsa atudo. Di ka agdanag, siyak ti makaamu ka dakwada. Alang arod, mapantay sa ganan dagiti awitom amapan ijay Manila. Oresak matading, ngam di ka madanagan, sakti makamukan ka. Manong, ayaban talangan dito silad ka ni Tita Tanya, tapno kaduan na ta. Saanan? Saan tama-tama na no dito'y? Maturog kakit din, tapno di mo mangag tinapig sa tudo. Di kagdanag tabantayan ka. Sigurado ka, Manong, talaga mabutangak ngamin. Kung sanak pa yung makaturog. Pilita mading, tapno mapukaw ti butang mo. Basta di nakpampanawan, Manong Gun ading, adak lang dito'y.
Sa unay ti todo. Malagip ko dyan baga kanyak ni Nico. Akabutan ka no dagiti agkabsat ti napigsa atudo. Sapay nagpigsa ti angin na. Kaslawan mo tagtagarida iti unag ti Selenda. Nakaturog dangatan. O masidergak man iti ayang ti ruangan ti Selenda. Tapaliiwag no nakariing dapay. Awan mo tagtagtagari. Nakaturog na siguro. Ano na siya? Mami! Nilala day dyan. Lala? Carl! Ni Tita Tanya day toy. Lokataktiri daw yo, ha? Gusto na din. Saan kang agbutan? Lala? Carl? Adak ditoy. Saan kayong agbutan? Tita Tanya? Tita, hindi na kami pambanawan. Mabutang kami gani manong ko. Saan kayo panawan? Ala, agida kayo, tabantayan kayo. Saan kayo nga agbut-butan? Nainbagta na kariing kayon. Itay lang api manawak iti siledyo. Nagluto ak namin iti pagarmo sa ranyo. Kan si Maya at matan ti panawan. Sigun iti damag, limabasan ti bagyo. Agyaman kami, tita. Thank you, tita. Naimbagta da ka. Kabutang mi ngamin at talaga tinapig sa atudo. Wan nga rod, tita. Talaga binantayan kayo. Adak iti batog ti siledyo, idi nangag ka nagpukaw, Lala. Sorry, tita. Ni mami ngamin di ka na inaawagan ni adin ko. Nukas tama butbutang. Okay lang, Carl. Nakaturog kayo ka di matlang anaimbag? Wan, tita. Uray siyak, tita. Amok namin adi na kami panawan ka ni manong ko. Wan nga rod. Talaga saan, Lala? Ala nga rod, agtugaw kayon, taagar mo sar kayon. Aldawan. Si Kangay, tita. Madamdama akton. Umuna kayon amangan. Mabalin ka di akagidanda ka amangan, tita. Ha? Please, tita. Kalanglang na kami, tapno maganas mitimangan. Sige. No day tati ko nayo. I'm home. Adakon Tanya. Carl. Lala. May. Apakaslawan tao diti balay. Nakastrikak mo ta saan nakatarang ka tiri daw. Tanya. Ayan nyo. Surprise! Ada kayo mutlagam dito sa kusina. Anya tararamidan nyo. Itay pa nga ayamang kayo Kunak na wan tao. Imbagak namin kadakwada nga itatisangpot mo. Iso nag-prepare kami itinaimas a lunch tayo. Wan daddy, taglayang kaya magluto ni Tita Tanya? Wan daddy,
Nagadot tilinuto ni tita. Iso at tinulungan mi ka ni manong ko. Tanya? Di kan mas daaw. Tinapatag. Nakasangpot kan dito'y balay. Anya ti kahit asawon di makit-kita kan mangmangit ko. Saanan anas ka nga ilawlawag mi pay. Ti importante, okay yun ti amin. Daddy, kat oresan pa sumangpot ni Yaya, okay lang. Ngamin, adamot dito ni Tita Tanya. Daddy, binagbantayan na kami di rabi ka ni manong ko. Iso na imas titurog mi. Adik, tinasayat, umay ka. Alaan ta ti dadtong mapingin sa gana tayo, tayo pantan dito lamisaan. Manong! Nakaskas ta, Anya ti naramid mo, takil lahat nga imasidag-direct na dagitan nakokon ka. Simple lang. Impakitak lano kasano ti kinapatag da kanya. Babaan iti panangasikasok iti husto kadakwada. Agyaman naktan niya. Ita, nalagaan ng tirik na. Ta makita nga agbalin tayo na may saanan-anay a pamilya. Di mabalintan tagkasar. Kasar adagos? One mata. Narigatan. Ang mga nagbaliw pa iti panunot mo. Itapay nga agbaliw iti panunot ko. Kat naaklunda kung dagiti anak mo. Anak tatanya. Basta'y sagana tante amin. Tagkasartan iti kabiitan a panawan. Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y Channel Me, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen iti rikna. Welcome to channel comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Ada ako na pong, agmano ak. Kaasya na ka ti Diyos apok. Kasla na mabanog tila nga masimbang pad. Ado amin ti agatang itay ti groserya apong. Isa nagmalmalam ama kumikom kami. Kalkalpas namin ti sweldo. Iso nga ado ti agatang. Ay, wala apok. Iso nga ado ako nam ti tao iti groserya. Kabalam ka di pa yapok. Wala pong, didak pagdanagan. Ay, naimbaglaangan, tadimakil ka na sing patapok. Uray sa bali ti trato ti amamken ka. Agbaliw tumatlaang ni tatang apong. Anyang agbaliw, manipod kinaubing mo, kastan ti trato na ken ka. Sa bali kadagiti kakabsat mo. Kanayon ko nga ron abagbagaan, ngam natangken ti ulo na. Iso asya ko dagkidkid daw iti pasensya apok. Awan ti rumbeng nga kidawan nyo iti pamakawanapong. Amak ni tatang, kat kabaalak nga ibturan dagitar aramidan na kanyak. Agyaman na kapok, taman na kaawat ka nga anak. Sumango kamutan dito'y Dario. Agkapayak langan nanang, at trabaho mi ita kadapare ansyong. Sige, taitimplaan kayon iti kape, tatang. Saanin, syakon. Kabalak pa'y mo't timplaan ti kapik. Sanak pa'y nga inudil. Ayuuday kamutan, Dario. Kaya't lang mo't na ita anak mo apagserbyan na ka. Kastakit din ti bagam. Apay nga min ay pati sakit pakasaknan na. Sige, no diyo kayat. Okay lang, tatang. Mangan ka kadilatan, tapno makapanaw kan. Mapan ka niti trabaho. Uwan, tatang. Uwan gayam. Adoy ti sweldok, tatang.
Amang ano da masapol abayadan ni ading ko iskwilaan. Talaga nga dati bayadan na. Nay, papadamon ngay Dario. Kunak manog kape ka. Daya ko na inaparaan siyong magkape. Inakon. Makitam ti aramid day tanalaing alalaki. Di pa'y agyaman itintad mo asweldom. Bayan yun, apong. Naruwama ko ni tigas din nga ugali ni tatang. Sarita taman si Kadariyaw. Apay ka din, nanang. Ibagayin na niya day tatani, nabanugak. Apay, di mo amaw dyan naramid mo ka ni Minay tay bigat. Nabainan pa iti imbagam. Anya ko mga iti pakapabainan na. Awan matimbagak amadikan ko na, nanang. Apay ayakas takakan ko na anak ko. Nakasingsingpot di anak mo. Iso ti pagnumdum aramita. Pinagtrabaho madagos. Di mo pa'y pinagtuloy iti panagadal na. Ay nananang, babae ni Mina. Pagadalam ng makiasawan tumatlaan. Di ko namkit day. Uray anya ti aramidan ni Mina. Talaga kagurguram nga aging gaita. Nagrabaw ti rason mo, Dario. No apay akas ta ti tratom kankwana. Karupropa na ngamin unay ti palang kantis ngayon, nana. Isa tunggal makit kita. May palagip kanyak doy dyan babae. Kat agbur kadagos ti darak. Apay, basol na no apay akarupropa na dyan inana. Anak mo ni Mina. Saan mo nga ipada iti inana ti apukok? Malagip ko man ang jawanan bay na babae. Pinaybayan ng dagiti anak na. Kinaykayat nanti si Murot iti lalaki na. Iso nga ro, darumbang asikat ti mangurnos iti pamilyam. Dagiti anak mo. Saan mo napanunutan di asawam? Ipatag mo dagiti anak mo. Kaisudan to ti pagsadagam intun lumakay ka. Kasla ka na napukawan iti milyones. Awan, adala na lagit ko. Asus? Amuklat ka na niya daita. Awan mo ti boyfriend mo. Iso asigurado ak anitatang mo manen ti pampanunutem. Apay nga binaya. Diyak nga rod maawatan. Uray kasano ti aramida ka pa nang yasidag itiriknakan ko na. Awan latta ti mama ay na. Basta o kapay lang, Beshi. Sana yakong nam, amanipot pinanawan na kayo ni nanang mo kat kastan titrato kan kanitatang mo. Wan nga rod, ngam ko naknagbali mo't laang. Ngam, saan mo't? Natamnay latta ti panakilangan na kanya. Saan nakas kadagiti kakabsat ko. Ay, katpasol landay taa. Sika lang rodan ti tumultulong ka ng kuwana. Di ba lagyaman mo? Ay, nabeshi. Nasimpot kahit di takabaalam nga inaldaw. Akas sa ipagpakita ni tatang bukang ka. Ay, nasyaklaan day ta. Kiber. Oray, awan. Naimpaglaangan, tada ni apong ko abakat akanayon amang isaksakit kanya. Kat, aging kat kaano akas sa aramid na?
kabalampay, Beshi? Natural lang siguro masakit anak. Mandurak pa'y. Patpatgag namin unay ni tatang ko. Ubing kami pa'y, idi pinanawan na kami ti inami, kasimurot iti sabali alalaki manang Emi. Nabati kami nga agkakabsat iti poder ni tatang, kat manipod idi, awanan ti damag mi maipapan iti inami. Kanayon mo't idin ang napudot ti dara kanyak ni tatang, gaputa karup-rupak kanuunay ni nanang ko. Indak kalakon ti kasjay akababalin ni tatang ko manang, nga aging kaidisyakon ti mangmangged para iti pamilyami. Sa anak a pinagtuloy a pinagadal ni tatang, tatirason na, makiasawa ak tumatlaan kano. Diyak matan impilit, iso ang nagsapulak-laangan iti trabaho. Nakasarrekak iti may sa agroserya, kat amin amat matgadak, it-itad ko iti amak, gaputanam na maag nga agbaliw ti trato na kanyak, ngam napaayak manang. Naimbaglaangan, taadda ni apong ko abaket, akanayon amang isakit kanyak. Dagon, nanang. Ay sos, kastaunay mananabartak mo dariyaw. Di ka maan-anawa nga umininom iti arak. Bayandag ka dilang, nanang. Tanong malipatag jay balang kantis nga sawak. Wen, gamtunggal makainom ka, kanayon mo nga iso ti malagip mo. Ti parparigatam lang ti bagay. Nala, subrakan. Agamak, nanang. Ay. Mga torturong ako. Ay. Oh, naikandaryo. Apo, agan ano ni tatang? Ay, kat nabartak manunda. Aday ta, inyul dagnag di ta supa. Mabit lang, apo. Mga laki di pang banyos ko kankwana. Ay, bayamaw, dagunggunana. Namin anaw nga imbagak nga idyan ng tiagbartak. Ngam ar-aramidan na mutlak ta. Kasimot ni tatang apong. Bayan yun abanyusa. Tapno mapreskwan ti bagina. Dala, sige nga rudapok. Sikati baka amaw. Ayun na yun na ito'y atao. Kasanaw kat nabarbartek kay dirabi ang nagawid. Naibagta na surutan pa iti pagawidam. Narotam mo ka sa nakaawid ak nanang. Nakadumi kami ti minom ka dagiti kakaduak.
Mga no agsakit ka ba't iti kastangar aramidam si kadaryaw? Sapay saan ka amang mga no agin idom ka? Apay ko mga agsakitak nga eh. Dahil nga rati pang-relax ko iti bagik tunggal malpas ti trabaho. Di ka lagbain. Diyanak mo asaan mo akay kaya tinang banbanyos kan kay darabe eh. Apay, imbaga kaya banyusan na ka. Masyan nga rod kan ka, iso abinanyusan na ka. Nakakita abot iti anak ka mga sikaso iti amaan na barbartag. Nagalas akit kitaan. Kat basol na. Jack mat imbaw na banyusan na. Jack binilin nga sikaso na. Matawan di trabaho mo ita, si kami na. Awan tatang, day off ko ita. Nasayat nga rin no kasta. Ako kusam amin amurang taglaba ka. Ada papanan mi kadagiti kakabsat mo. Ha? Papanan nyo tatang? Mabalin di sumurot? Sana rin, mabiit kami lang. Tulungan lang ni apong mo dito balay. Tani, nagado ti matrabaho dito eh. Sige nga rin tatang. Kanagluto kanto ni tikanan nyo ko ni apong mo Di na kami ilaklakan tamangan kami tulangan ni Jarwar. Uwan tatang. Apay dagita nagado abor nga inakukos mo apaok. Ilabak kano ko na ni tatang apong. Adamin na pananda kadaading ko. Apay ngay adida ka insurout. Kakaiso na nga awad trabaho ita. Sana na apong. Tapno ada may ring pasko trabaho dito eh. Adan to man trabaho ko ninton bigat. Day tagarod katapok. Isarumbang ko mga agin inanak ka. Awano, simurot ka mo, tanapan nagpasyar. Ay, talaga dya, ma'am. Di na ang motor aramidan na. Bayan nyo na pong, tapno makabanding na matagiti kakabsat ko. Ay, sige nga rod apong, inaklabaanan dagitoy. Tapno makaluto akpa iti pangal daw tayo. Ay, sakto na pong, sakod tagluto. Saan ka nang nga ilakam da tatang, tamangan danton ni Jarwar? Kastaya. Ay, talaga sa bali ti arami dya, ma'am. Ay na, makapasuron talaga. Daw amarikrik naktipan nakailidlid din ko manang Emmy. Ngam nalabit ana erwama kon itikas jay akasasaad ko iti balay mi. Ingka gumaak nga rod atong palon amin nga ibaga ni tatang. Kan sinaysayaat ko ti trabaho, tapno ada maiyawat ko asweldok kan ni tatang. Ni apong ko abaket timang patpatibker iti pakinakam ko. Iso ang maibibturak ti amin nga aramidan kanyak ti amak. Pasaray babalawon mo at dagiti kakabsat ko ti aramidan ni tatang. Ngam imbagak asaandan nga ikan kano. Ti importante kat maipapaayan ida ni tatang iti umno nga atensyon.
Naglabas pa'y dagiti aldaw manang. Aging gaadinteng daytoy apagteng. Rimor ni tatang iti silid na. Aldawan Ay, wun nga rod apok. Mga no nakaturog pa, tagsaksakit ka no ti tiyanda idirabi Ha? Apay ka no apong? Ay, diyak Si mangputmut ngagsaksakit ti tiyanda, isa pinagtubar ko iti agas. Daytan, di ka na yun nga ibagakin kwa na. Naglaing tumot ngamin nga ginom iti arak. Tinamaw ang makapadakas ti danda ni inal daw apa nagbartek na. Day tangarod mo ti babalawak apong. Kasano nga rod ang malipatan na ni nanang no kanayon mo ta malagip na tunggal mabartek. Parparigatan na laeng ti magina. Ngamjay inayaw. Aday jay nga gim-imas ti biag na iti sidong tinangisukatan na kadakayaw. Anya day jay apaok. Apong, iti silid ni tatang day jay. Intay kitaan. Ang mga noon niyang tinapasamak kang kuwana. Anyan day to napasamak iti amayaw. Kalat nga ron day to yapong. Amano nabayagan nga damarikrik na ni tatang. Ngam di na laang ikan kano. Ay kasadaw kat jay ba't arak into na rin na. Nga uray adda siguron marikrik na na. Urayan tayo no niya tibaga ti Dr. Apong. Pasapon nga min ti laboratory test. Kano niya pa'y nga eksaminan dakan kwa na. Tapno maamonda no niya at talaga ti sakit na. Ay, sapa iawan makukwarta tayo, apok. Di kay agdanag, apong. Siyak ti makamo. Umutang ak iti amok. Kat ikarok tulaangan iti panagtrabaho iti groserya. Ay na, pasensya ka na, apok. Nusi ka manin ti maturturan. Pagyamanak. Tauray sana nasaya at kan katiamam kat as-asikas wumlatta. Napatag kanyak ni tatang apong. Isong aramidag ti amin. Tapno umatidog pa'y tibiyag na. Ni tatang mo ko na, Beshi. Wan, Beshi. Intaray mo itay bigat. Kat urayan mi noon niya ti resulta ti laboratory test na. Kan daduma pa nga examination. Tapno maamon mi ti sakit na. Allah! Ayaw na yan. Apingar mi may kapailangan dito groceria, Beshi. Umay ko la kasarita ni boss. Ibaga ka sa anak pa ang makasarap. Kan bumali tapno adagastusan mi iti ospital. Sika man ti maturturan, Beshi. Anya nga, Rod. Talaga siguro akas to iti papel ko iti abiyag, Beshi. Masapol nga ipamuspusak ti usaran mi iti ospital. Kaya't ko amagasan pa ni tatang ko.
Bili, baka talaga kang ka, Beshi. Nagsimpat kang anak. Saan ka nagimulay ti sakit tinakam, iti amam? Amak dayjay. Rumbang laang nga aramidat ti amin para ken kuana. Resulta ti panaka-examen ni tatang. Anya ka do ti sakit ni tatang mo, apok. Ada kanser na iti dalam, apong. Anya? Ay, Diyos ko. Agad, anya nga iti ko na ti doktor, may papan iti sakit ti amam. Nakaro ka nun, apong. Kat nagramaraman. Isumat lagaya makas di tinapasamak. Kung na ti doktor ano nasapsapa pa'y kumana doktalan. Nalabit ang maagasan pa'y kuma. Kunak to pa'y kat. Amok latan nga danan-an na yan nakadagiti kalabas. Ngamdi na ingkas kaso. Oo na yan ni tatang. Na hindi pa'y kumana amuan tayo. Na ipaagas tayo pa'y kuma. Basol na matlaang apok. Awan ti rumbang ang mapabasol. No saan nga isumutlaan. Diyak pa'y naipapas ngayong parik na ti panagayat ko kankwana. Tadayomat nga mintirik na kanya kapong. Inaramin mo mati amin, apok. Amok. Nga amok kan marikrik na dayta. Isunanaang. Tasika, tinagdasalad ti pungtot na iti inayo. Apoy ang binaybayan na ti bagina. Gapulang iti naramin kan kuana ni nanang. Anya nga ita, kastuyan tinapasama kan kuana. Apok. Mapanag iti ayan na, apong. Kaya't ka makasarita ni tatang. Siyak daytoy ni Mina. Mina? Un tatang. Agpaimbag ka, ha? Anak. Agyaman ada ka. Adak lang ditoy. Manipod inyang daka diti ospital, tatang. Apay ngay. En hospital dakpay lang. Dakla kwarta ti mabusbus dito hospital. Di yu panunutan day tatang. Ti importante, maagasan kayo. Siyak ti makamo iti amin. Ang yaman anak. Pagkawanan na sa itilikutan tagatimantingay na aramid ko ka. Sikayta tiyanda dito yung mga sasikaso at magpagpahagas kanya. Tatang. Saan ang may kanya? Tikas tungar aramitam anak ko. Nagrula tado tinakurangan ka. Nung mabalin lang ko nga esublo
tinapalawas. Nagpapabawi ako, Mina. Makawan din ako, ma. Tatang, awan ti rumbong nga idawatan nyo iti pamakawan. Patpatgan kayo unay. Iso nga aramidag ti amin tapno maagasan kayo. Marigatan ako na anak ko. Jackson Kamalan. Saan, tatang? Mga asim ka lumaban ka. Kasapulan na kapay. Agor-oray nagiti kakapsat ko yung balay. Lumaban ka para kada kami kadagiti kakapsat ko. Ika ang sangit, anak. Naragsaka ko lumpiang ta ipulang kun tibiyag ko. Ambok napakawan na kun. Nabagitin nagkurangakan ka. Panpatgan ka unay-unay, tatang. Saan ka sumuko? Lumaban tayo. Amo ka tulungan na tayo si Diyos. Awan imposible kan ko na, tatang. Mamada kagibag kayo, pay. Para kada kami. Rudy, ikanak man iti pag-grocery kinton bigat? Nay, apay na ibusan di grocery mi din na palabas alawas. Nagadumot day jay sana ya. Awan to pay kapikas kada asukaran. Kunak no adupay Kasano nga rod nga agbayag? Kat kanayan mat nga agkapid tatang kananang. Awan lakat agkap-kapida. Uray dagiti tinapay aginatang ko na ibusan. Si kakit di mat. Kat kadaw yan iti bakit kin lakay Anya nga rin taramidan da ngay. Nagimasket iti biyag da Agbuya iti TV kan aglamot laang taramid da. Ni, makitkitak mo tatumultulong da kadagiti trabaho diti balay. Ken may sates. Masapul adatati makibagay kadakwada. Ta makipagnanaid tayo lang diti balay da. Adamot pensyon da agpadpada. Uray dagiti kasapulan dala kumamot at ikatangan da. Imbagak ngamin idi kadakwada asaan da na panunutan ti kasapulan diti balay. Tamay pa ay kumot amin. Day takat nga rod ti madi. Diyak pa'y magatang ti kayat ko akanon nga awan kasosyok. Surun kon. Pasensya kan. Bakit kan lakayin datatang kananang ko? Manumot laangan nga ti kananda. At adun tumot laang ti sukat dagiti may papa ay takadakwada. Bakit? Nagkainaran ka manon. Anya launay ayat ararabido mi likod ti balay. Ay, nagruutak ata ang mga nopagbalayan ti ulag. Sapay ijay ti pagayayaman dagiti apo ko tano kastay nga awan tar aramidin da diti balay. Kat nalpas maon. Wan manoomot laang da siya trabahuan ngay. Awan mo tinamnamag ang mga ramay tadamot trabaho ni Ruday. Kan saan ba't amasapol nga iyuray kan kwa na dagiti mabalintang aramidan ditoy. Kasi magtamabamban no giti trabaho na. Ngarod Nala umay ka nga rodon tagkape-kapay. Panagmimeriendan. Sukatam day ta pinaggaik mo abadom. Agdigos kantaw inton makainanaka. Wain, maunang. Nay,
awan ba't gaya man kape kan asukar lakay? Ay, apay, saan pa anapan naggatang ni Tess ayan? Jakman amo, sigod mo ta saan tayo amaaw-awanan iti abasto dito'y balay. Itaman pa'y. Mga no saan lang ang nakita ni Tess ang manugang ta na ibusmot gaya main. Ay, nay, aday tamot gayam. Isuti sumungad. Ibagam ngawan da basto dito'y balay. Ay, naimbag, tadakan Tess. Awan mat gaya man kape kas kada asukar. Naibusan dagiti abasto tayo. Kasano kat nagbit mo tamay, boss? Kasano ay ati pampamayan yung agkape? Nay, kasi iti sigod mo't laeng abalasang kao. Kat kisayan nyo amuyo abasitan. Saan mo takas ka rin na mapanak a grocery? Urayak pa iti itadya anak yo. Ay, uwan anak ko. Pasensya ka na. Talaga, managkape kami ngamin kanitatang yo. Alala kay, uminom kalatan itinapudot adanom. Agkape kan tulaang no dan nagatang akape. Ay, uwanan amo nang. Mabalik mat gaya, masan kayo kanayon ngagkape? Agkape kayong tulaangan, inton addan itadya anak yo apag grocery. Monang, napainanak pa itimbagbaga di manugang taitay. Huwag nga rod lakay. Apay nga yakas di matan ti pa nagsasauna. Sigod mo't nga awan maibagbagadan o maibos dagiti abasto dito'y balay. Ay. Kasla ultimo pa nagkape kat iparit na matan. Huwag nga rod. Saan mo't asigod akas di ti ugali na? Apay nga yan? Nagbalbaliwan Gapo siguro ta isuda amin ti agas-gastos dito'y balay. Wan ang misumot ti ko na amin ni Rode di imay danag na eden di kaw. Nga isuda ti makaam mo kadagiti amin ang masapsapol dito'y balay. Jay anak mo, tinagko na itikas jay. Agam kasanaw niya manugang mo. Kaslatob ngaran na matan ti kasi nga imbaga di anak ta. Di nasayaan. Paliiwan ta amo nang. Mga nun napudot lang matiulo ni Tess itay iso akas jay dagiti na isawang na. Sapay ko ma, takas talaga agpaiso lakay. Balay mi kanitasyo nga asawa, ti pamilya ti kakaiso na nga anak mi manang Emmy. Isuda ti agas-gastos kadagiti kasapulan mi ija balay, taday tamot ti imbaga ti anak mi, apaman nga imay da nakigyan kada kami kanitatang da. Ididamo mayat pay mo ti amin, ngam iti panaglabas ti aldaw, rimwar ti pudno nga ugali ti manugang mi. Adda imimot na manang. Ultimo panagkape mi nga agasawa kat babalawan na. Iso amanipod idi, manmanon ako tiyan mi dagiti grino sarina. Tatunggal mapan iti kusina, kat kasla bilbilangan na no adda na ikisay kadagiti ginatang na. Saan mi motakayat ti agidarom iti anak mi, ta saan mi akayat nga agririda nga agasawa.
Pinalabas mi nga rod dagiti kasjay nga aramid ti manugang mi manang. Ngam saan mi nga ammo nga addagaya man plan-planwan na. Rudy, kasla kayat ko patakdaran tan iti bukod ta balay di intad kan kadananang asular. Anya? Ni, ape akalata na panunot mo dayta. Kailalamat ngamin day dyan no saan namang patakdaran. Uray basit lang ang abalay. Tapno, makuna nga damot kabukbukudan ta abalay Di pa ikat mapanawan tandananang no kaskasano. Un tapno makagarawak mo't iti kayat ko agaraw. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan nga awan ka innagaw ko kastamot dagiti anak mo. Saan mo tamakin innagaw dananang kates? Di katangan ti kayat mo agatangan. Awan mo ti mga ipawpawil kang ka. Basta, ibagam ka dakwada patakdaran tan di solar nga intadakan ka. Tapno at damot tan kabukbukudan ta balay. Lakay, adda ka di matmadlaw mo. Maipapan itian niya. Nag-grocery mo't ni Tess idi kalman. Ngaman manumot ting kabil na iji kusina. Inserrak na mo't iji kwarto na dagiti ginatgatang na. Kastaya. Bay amon ano isuti amunaan na saya at munang. Ay, talaga nagbaliwon di manugang ta. Rimuaran ti pudpud no akababalin na. Naimot matgayam. Wan nga rod. Saanan akas idi ang nakakabil amin iji kusina dagiti gatgatangan na. Sa bagay, adamot basit in kabil na ijay ang nakitak. No, adda ti kayat mo akanain mapantalatan gumatang mo nang. Adamot sang kabasit a kwartata. Di sunti igatang ta kadagiti kasapulan ta. Jay mat anak ta nga menti nang ibaga saan ta nga aggastos. Saan tabot nga mo nga idiununa na lagayam nga umanamong di manugang ta. Kapalang tabot ti gumatang kaut kadagiti kasapulan ta. Katuon mat, eso akas talaang ang taramidan ta mo nang. No, sumangpot di pensyon ta, mapanta gumatangan kadagiti kayat ta akanahin. Santa namang namnama pa'y kadakwada. Kanawan maaramidan di anak ta, taday mat asawa na ti makakaamaw nga agat-gatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Nanang, anda ko maibaga kada kayo. Anya dayta anak ko. Kaya't may kumanapatakdaran ito ore basit la abalay di intadyo kanya kasular. Ano kas... Agpamanila ako nintun bigat nanang. Mapan kami nag-apply di agency nga ibagbagay di gayem ko. Ay talaga gayam apatuloy mo di panggap mo ama panagtrabaho ijay Hong Kong anak ko. Wan nanang, kaya't ko ti makigasang-gasat ijay. Tapno sumaya at matati panagbiag tayo. Alangarod no iso ti amom anasaya at anak ko. Saan da ka alapdan? Sapay ko mga rod ta mapagasatan ka. Amo ka nabayagan nga rapaap mo ti mapan ije balasi utaaw. Nagrigat mat ngaminan ti biag dito'y nanang. Kaya't ko ang makaraman tayo mat at tinanamaya panagbiag. Panya nga oras kayo ngay nga agluwas. Masapa kami nanang. Ngam saan kami pa nga agawi da dagos. Sana bale, tadamot pagdagosan medya Manila. Nagandad kayo nga rod anak ko.
Ala, ikaw nga rudagi na nantan Rabin. Masapa ka pa'y nga agringin ton bigat. Wananang, uray da kayo. Ingkay mo't maturugan. Marbangon mo't anak biyahe da via bakay. Wala kay, tapno daras da ka na makadano di agency a pag-applyan da. No kasta ag sublida mo't lang arod adagaw. Saan? Agtalinaod da kan upay di Manila. Saan na bali taan da ka dumot pagdagusan da? Ay na, sapay lang kung mga road ta mapagasatan mo't da via. Sapay magagaran jay anak ta ang maka-abroad. Ado nga min dagiti nadamdamag na asimaya at ti panagbiag da, gapo iti panagtrabaho da iti abroad. Saan nga ta delikado ti sumrek akatulong iti abroad? Bakit? Day tamo ti imbaga ka ni Via. Kunana mo't aswerte-swerte ka no matumpungan jay nasingpat nga amo. Kasano nga rodain no nauyong ti matumpungan na nga amaw? Kararagtaan o makapan. Jay ko man nasingpat nga amo ti matumpungan na. Tuloy mo't nga man nagpamanila ni Via, nanang? Wan, anak ko. Talaga desidido di adim ngagtrabaho di abroad. Di kad nasayat, nanang. Tapno, makaraman tayo mo't iti imported. Wan, amangan no marigatan di adim ijay. Saan man, nanang? Kabailan na day jay. Ni Via pa iti ko na ayo. Kano naturod day jay. Santo na makapagpanakil dagiti karoba tayo nga nakabagyan day abroad. Tadan tumoten abroad tayo. Agtal na ka anak ko. Saan tayo makikumkompetensya kadakwada? Adayo ti estado da kada tayo. Marigrigat tayo lang. Manya kita marigrigatin. Kabumaknang tayon ton no makapanan ni Via iji Hong Kong. Mayat ton tibiyag tayo, nanang.